Bukit Tursina menggantar Pinang Groyaman, tempat mainan dile Adam dan Hawa. Bertempatnya ke Nabi Musa mari dengan Tuhan, mengkalam-kalam watenyan Allah jo sabda. Tursina menggantar Pinang Groyaman, tempat mainan dile Adam dan Hawa. Bertempatnya ke Nabi Musa mari dengan Tuhan, mengkalam-kalam watenyan Allah jo sabda. Tursina menggantar Pinang Groyaman, tempat mainan dile Adam dan Hawa. Bertempatnya ke Nabi Musa mari dengan Tuhan, mengkalam-kalam watenyan Allah jo sabda. Rajan ruju tempaten cukup tak jalan di man kuasa rakyat nandang rogu jiu tak zem musuhnya hantem di polang siksa pasukan kejam bajar budi diupah mati sebantah raja lempah tak cungkap bijak handale cukup tak jahil namrud cilaka cukup tak jahil namrud cilaka. Di Raja Namrud tanpa ten cukup tak zalim di mat kuasa.
rakyat lam lang keji tak sem musuh yang hantem di pohon siksa pasukan kejam baja robudi di mati sobantah raja lepas tak juga ngejahanale cukup tak jahil namrud celaka cukup tak jahil namrud celaka. Raja Namrud tanpa tem cukup tak salem jimat kuasa raja lam roh keji tak sem musuh yang hantem di pohon siksa pasukan kejam baja roh putih diumpah mati sobantah raja lepas tak cuka jahanale cukup tak jahil namrud celaka cukup tak jahil namrud celaka. Sampo Ibrahim tiba jidat lam apui raya Bud Namrud yang celaka dia siksa Nabi mulia mukjizat Nabi mulia dihana tom binasa Allah yang kuasa dihana tom binasa Allah yang kuasa. Aduh dan Namrud gagah siksaan Allah yang maha kuasa ngesabot jamo di jipi takuma hale gairah dengan tiga menyambut mepal dengan hukum Allah pangkat yang megah dudatan guna kepuna bude angkatan gagah ganja mak saboh ule meputa ganja mak saboh ule meputa. Dalam tahun 2000 tahun yang leharapan menang tantangan ke manusia wahai pemuda dengan remaja jauh bersiap ke diri gata bersiap ilmu bersiap akidah bersiap iman bersiap. Dalam tahun 2000
kerja serba mesin, tajak dengan tabung kata pakai mesin. Manusia jahil dipengalai mesin, makan dan minum kadi joli mesin. Sungguh mengagumkan Tuan Dua Ribe, bakti lagi nya penuh tantangan. Penduduk makin ramai, tanah di belangkas sempit, tamitan nafkah makin sulit. Tenaga manusia legam menggantung mesin, pengangguran melempah jaya. Lam langkah tedang gedang gedang tingkat, putun ditebang kaje pemukiman. Langit malam alin seum akibat pencemaran. Wahai pemuda remaja sambut Tuan Dua Ribe-nya penuh semangat, dengan berkat keterampilan serta ilmu ngon iman. Lam Tuan Dua Ribe kerja serba mesin, tajak dengan tabung kata pakai mesin. Manusia jahil dipengalai mesin, makan dan minum kadi joli mesin. Sungguh mengagumkan Tuan Dua Ribe, bakti lagi nya penuh tantangan. Penduduk makin ramai, tanah di belangkas sempit, tamitan nafkah makin sulit. Tenaga manusia legam menggantung mesin, pengangguran melempah jaya. Lam langkah tedang gedang gedang tingkat, putun ditebang kaje pemukiman. Langit balong angin seum akibat pencemaran. Wahai pemuda remaja sambut Tuan Dua Ribe-nya penuh semangat, dengan berkat keterampilan serta ilmu ngon iman. Berkai ilmu ngon iman, berkai ilmu ngon iman, berkai ilmu ngon iman. Puasa bulan Ramadan, pahala melipat ganda. Bulan yang lekelebihan, penuh rahmat dan mulia, melibat ganda balasan. Sosok yang puput amalan, cukup rahmat dalam bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan, pahala melipat ganda. Bulan yang lekelebihan, penuh rahmat dan mulia, beri ganda balasan. Sosok yang puput amalan, cukup rahmat dalam bulan Ramadan.
tawakkalna billah, Bismillah tawassalna billah, Bismillah tawakkalna billah, Bismillah tawassalna billah, Bismillah tawakkaltu ala Allah, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah tawakkalna billah, Bismillah tawassalna billah, Bismillah tawakkalna billah, Bismillah tawassalna billah, Bismillah tawakkaltu ala Allah, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah ya Rahman ya Rahim, Bismillah ya Allah ya Karim, Bismillah ya Rahman ya Rahim, Bismillah ya Allah ya Karim, Bismillah ya Zal Jalal Bismillah tawakkalna billah, Bismillah tawassalna billah, Bismillah tawakkalna billah, Bismillah tawassalna billah, Bismillah tawakkaltu ala Allah, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah ya Rahman ya Rahim, Bismillah ya Allah ya Karim, Bismillah ya Rahman ya Rahim, Bismillah ya Allah ya Karim, Bismillah ya Zal Jalal Bismillah tawakkalna billah, Bismillah tawassalna billah, Bismillah tawakkalna billah, Bismillah tawassalna billah, Bismillah tawakkaltu ala Allah, Bismillah, Bismillah, Bismillah.
محمد وآله وصحبه أجمعين محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين محمد وآله وصحبه أجمعين Rahmat Allah yang sejahtera Nabi pangletanya Rahmat Allah yang sejahtera Nabi pangletanya Muhammad serta keluarga non bandung para sahabat Muhammad serta keluarga non bandung para sahabat Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Kasih sayang ya Rabbana kamu lamit hina dina Kasih sayang ya Rabbana kamu lamit hina dina Mati dalam iman bersempurna di akhirat ada bena Mati dalam iman bersempurna di akhirat ada bena Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Jeddah kisah lonarawi Sayyidina Ali gagah perkasa Yusuf Fatimah anak di Nabi Dua insani dalam bahagia Sayyidina Ali lompatan hebat Pajaran lemat kudung Zulfaqar Pedung bertuah lagi keramat Dem kafilah nanti makut raya
Kagungih Ali akan Fatimah menofan ulah asai sengketa Nibasi uro putra cedah marit si patah dengan Zulfakar Fatimah marit ka dengan pedeng bangos sang ureng tak kalang rupa Wahai mutuah tak pegah sisun kapatung jamun tak jalam gazan Sayyidina Ali nejak perang kafir Guna mati musuh Rabbana Udung jiseon han kirale Musuh mati mutu berdua Dalam kira binasa kafir Darah tung ile etaku guda Diulang tuan cik sajang sabe Hantam si pade jarak di mata Kabungi Ali akan Fatimah menofel ulah asai sengketa Nibasi uro putra cedah marit si patah dengan Zulfakar Fatimah mereka dengan pedeng bagus sang urung tak kalang rupa Wahai mentua tak pegah sisa kabadung jamun tak dalam gazah Sayyidina Ali nutrende baga Rasulullah nejak perhaba Wahai pangule utusan Allah Siti Fatimah Buddha Rohada Masanya nemo Tuan Fatimah Karena Allah kan jalitra Terjun dan Ali Kameridilah Melake meabut salah sangka Habaran cedah kisah lerawi Sayyidina Ali gagah perkasa Hidup Fatimah anak di Nabi Dua insani dalam bahagia Sayyidina Ali lipat terhebat Bajaran gemar kudung Zulfakar Kudung mentua lagi keramat Duka filanat temakun raya Kagungih Ali akan Fatimah menofel ulah asai sengketa Nibasi uro putra cedah marit si patah dengan Zulfakar Fatimah marit ka dengan pedeng bangos sang ureng tak kalang rupa Wahai metuah tak pegah sisun kapatung jamun tak jalam gazah
مدعا للهدى أيها المبعوث فينا جئت بالأمن المطاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا للهدى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهدى كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهدى
Hingga karaya kejedung bakang nari kejedas ikrar kedua. Hingga karaya kejedung bakang nari kejedas ikrar kedua. Kemari tanya anu